Dobrodošli u emisiju Modni magazin, u narednim minutima gledat ćete. Ja sam Marijana i danas sam sa vama kako bih vam pomogla u odabiru vaše savršene venčanice. Pa vidi, ja sam odrastao u jednoj porodici gdje je nas bilo 18. Sve više ljudi prosto pita kako se može iskoristiti sopstveno masno tkivo, priča se o tom nekom lipofilingu. Sarajevo, grad koji ima dušu, čuven po dobroj muzičkoj sceni, Dino Marjanović tim povodom gost u našoj emisiji. Života mi pola dao, kad bih znao, da i ona sanja kao ja. Dao mi i život cijeli, kad bi rekla da me želi kao nekada. Mene još uvijek negdje gađa u dušu duh i dah starog Sarajeva, čaršije i svega onoga što je krasilo taj nekakav autentični sarajski ambijent. Ispričam nešto o svojim drugarima iz ranih vremena. Hoćeš da krenem od djetinjstva? Pa vidi, ja sam odrastao u jednoj porodici gdje je nas bilo 18 u kući. Ja često šalim se pa kažem, kad krenemo iz kuće, mi krenemo ko iz škole, svi izlazimo. Međutim, to je ove moje Sarajlije ovdje koje žive u Beogradu sada, znači gdje je to je Gorca, to je sami centar ovoga Sarajeva. Ja sam jako rano počeo da se bavim muzikom. Negdje, u stvari ja sam već sa 9 godina znao da želim da se bavim tim. Sve je kasno, jesen života tu je. Ja sam u stvari počeo sam da sviram gitaru i gitaru me naučio pokojni Nikola Mitrović. Vrstan gitarista koji je radio kasnije sa Tifom, u stvari, da, kad je Tifa napustio dugu. Sjećam se kao danas, bez kraja dugih noći. Onda recimo Tifa i ja smo napravili, svirali smo mi u tim orkestrima, svirali primove, tambure, ne znam ja već šta. I onda smo nekad jako rano smo počeli da se bavimo profesionalnom muzikom. Moram ti spomenuti još braću Pavićević, Vladu i Pavu. Pava je svirao u plavom orkestru. Da, i onda smo napravili neku grupu Top. Ja sam kasnije izašao iz te grupe i Tifa je ostao, on i Narcis Lalić koji je kasnije pjevao i u teškoj industriji. Ja sam, mene je u stvari Muradif Brkić, bivši muž Hanke Paldum, poveo da radim sa bendom koji se zvao Ponoćna svjetla. Ponoćna svjetla, šta sad? A u stvari to je prva postava Nervoznog poštara. Nekog majka sretnog rodi, nekog da po trnju hodi, a mene da patim za to. Ja sam recimo sa 3 zime doživio da ljudi znaju, a to je najbolje što se može desiti, da ti ljudi znaju ime, lik i pjesmu. Mislim, pazi, više ništa ti ne možeš slagati, sve klikneš na YouTube-u i sve imaš na Facebooku. Recimo, ja sam pjevao pred 50.000 ljudi, početnik, znaš, kad kažeš 50.000 ljudi, ali vjeruj, lakše mi je pjevat pred 50.000 ljudi nego pred 5 ljudi, jer svi me gledaju u oči. Ja još uvijek imam tremu, bez obzira. Prvih 30 sekundi uvijek imam tremu, jer se bojim da li ću uraditi to kvalitetno, da li će se to dopast publici. Ja dozvoljavam da se nekome to i ne dopada, ali ne dozvoljavam da mi kaže da to ne valja. Jer ja neću ništa pustiti u eter što ne valja. Da bi pola dao, kad bih znao
da i ona sanja kao ja. A posebno što mi je drago recimo na ovome CD-u koji je u stvari ovo je neki naš izlet. Ja namjerno kažem izlet jer ja jer ja radim sa kumovima svojim. Jedan od mojih kumova je Nedim Imamović, ustad pa spomenut Zajma Imamovića, sin Neđada Imamovića, čak njegov najmlađi brat Damir Imamović napravio šta je napravio. U stvari on je i pokrenuo tu novu priču tog novog izraza sevdaha. I onda smo i Amira Medunjanin i svi, mi smo se samo ukrcali u taj voz i krenuli. Tako da i ima jedan kuriozitet tu, recimo ja sam snimio na ovome CD-u 2 pjesme njegovog dede. I kad smo snimali u studiju, on se okrenuo mene ovako, mi smo privatno kumovi. On se ovako okrenuo, kaže meni, kume pogledaj, ovako mu suza. Nešto ga je dotaklo. Kažem, aj ponoviti to, kažem, ja snimio sam, ja to ne mogu više ponoviti. Progone me njene oči, donose u dušu tugu, ljubio sam mnogo žena, srce neće drugu. Ja sam vrlo često sam vani. Recimo, prije 3 sedmice sam bio 7 dana u Švedskoj i u Helsinki. Tamo sam upoznao momka koji je najveća finska zvijezda. Mislim, ono simpatičan momak, Joka, i poslije 7 dana vratio sam se za Švedsku, trebali smo da idemo za Rigu i Talin, međutim onda sam morao opet za Finsku i dobio sam nekog, ajmo reći, Oskara, da, simpatična figura, koja meni jako puno znači, ali mislim, pazi, nisam samo ja je dobio, bilo je tu 10-15 ljudi iz raznih zemalja i ona je onako viner u stvari, kao pobjednik neki, ali je simpatična. I meni je jako draga, meni je to satisfakcija. To su neke stvari koje ne možeš platiti, ta duševna zadovoljstva. Sjećam se kao danas, bez kraja dugih noći. Želio bih ovom prilikom da pozdravim naše ljude koji žive vani, pogotovo koji žive u Austriji, u Beču. Ja imam tamo jako puno prijatelja. Volio bih da me zovnu malo. Stvarno bih volio da me zovnu.